O'zbekiston bilan Qozog'iston bokschilar O'zbek bog'larımızben tek şarş alanda ringde gana qarşılaşmız. Bulayşa ömürde dostumuz, bauırımız. Taşkentke уже köp kelip жатырмыз. Ертең келген кезде де күтіп алыңыздар. Қамшекпен келген кезімізде. Ол кезде де аяғымыз жерге тигізбей, қанша қонақжайлықтарыңыз көрсетіп, рахмет барлықтарыңызға. Қазақстанда сіздерді күтеміз. Алла қаласа келіңіздер, қонақ болыңыздар. Бұйырса бізде жақсы қонақжайлығымыз көрсетіп күтеміз. Алла қаласа осындай чемпиондарымыз көп болсын. Өзбек бауырларымыз, қазақ бауырларымыз тек қана биік тұғырлардан көрініп чемпиондар шыға берсін. Лос-Анджелес Олимпиадасында Алла қаласа өзбек бауырлармен бірге қос алтынды алуды Алла тағалам нәсіп етсін барымызға. İnşallah. Рахмет. nima deydi, O'zbekiston bilan Qozog'iston boksyorlari har doim do'st bo'lgan. Masalan, ringda raqib bo'lsak ham biz hayotda do'stmiz. Biz borsak, bular kutib olib bizni mehmon qilishadi. Bular kelishsa biz ko'rishib bunaqa o'tiramiz. Shunaqa oqibatimiz, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Bizdan keyingi yosh avlodga biz o'rnak bo'lishimiz kerak. Qanaqa do'stlik, qanaqa bo'lishini biz ko'rsatishimiz kerak ularga. O'shaning uchun rahmat sizlarga ham. Xudo xolisa har doim eshigimiz ochiq. O'zbekistonga kelsalaring biz xursand bo'lamiz. Shunaqa mehmonimiz bo'lsalaring xursand bo'lamiz. Xudo xolisa mana shu aytganday, Saken do'stimiz aytgandek, Olimpiada o'yinlarida O'zbek qozoq bovurlari hamma medalni olib shu vatanga yorug' bilan qaytishsin. O'zbekiston, Qozog'iston